Every one of my uncle a National Cathedral, yeah, oh my God, I'm penny. Wo sie ewo ye omayi mu na mpanimfo bi wo hono mo wapa wo mo se ye digidi ase wo mo nsa ya wo hwe na National Cathedral no ni sie ho nsema koso me chair board of trustees ne mu ba ko ya wo di mu ntintima pa ya Reverend Dr. Joyce Aryee na ma me ne otimi bo ana bepie mu wo yedwumadi esonkwedi ne wa eso no wo che se National Cathedral no se de ho sika sem wasia ye no akwawie se wo mu si gina ye hwe so obekwa akopebosia na odi aba besia na say National Cathedral won sensem abeto dwapa eni papi ekebi NDC mrashebedwani won of town sam okujeto ablakwa e de babeto dwase secretariat ne de Ghana City opepemienu echiriponsia akoto JNS Talent Center Limited account emu sent usu sekana na bi ekoso neno ena Reverend Victor Kosibuaten ya ne din ebeto dwa wasase mu beyi ano a wo kyerese nokure bia enim esanse odi ne sika ena ball National Cathedral secretariat no bosia Maame ba kwa waka abedwafo a woda National Cathedral isi ano ene Reverend Dr. Joyce Aryee na wakasa ewo Adom TV bedwam dwubadie so ene odi tu dwase adwenboni bia entai bosia wo mokobo ye efri JNS adwumayeko no echi na wokyiremu a otuye sika no ebobo somini mu afempenu ne aduonu ba komu a na nsi hu bia ene hu esenti enche obehyaase aba ankorankora no nyumako awodo ho Sebeya obetimi abo wombosia no watimi edi esi edan yi esiwo dibia mae na nyame adom sunti sikadibia emma ya yete board no so bi eni hope sign check imu bia I'm the chairman but I no process will be sign as I know I sign ko bia sign a check say no mpo no sika kakra ye wo no nea abandi amaye na ikremu kakra ye de na ye gigi no taking a time na eduru bribi krapo am say ma ye nebre na ka say wo ye odefo na opeso boy abosia krafa bra e be chocho moji bosiabo ye say eji moji sika obidi so mo se dia chemo ana se bosiabo nso ko obidi ba moji obidi ba se bi na ekoba ye say na esese ye kotua contractor for ka sika ye wono na aka 2.6 million na aso yenim se sika na beba che yehia nti yemu ba akọ ana so metumi ama mwanya sa sika no na se ba na modi amame nsi hu won ana da bida